Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani idha kana awwalu laylatin min shahri ramadan suffidati shayatin wa maradatul jinn Ramadan mahuge furata marem feshigen mirem feshigen Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan mahang ekalanga alutakun tayyar koravu mattaka ekalanga alutakun nanga ilahuge hadrata wasilumge magutana waskoddevu mattaka emmeha shaytanunna maridu jinnin kastolu aluwa hayyaru koravai wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha bab ನರಕಾಗೆ ದೊರತ ಬಂದು ಕೊರವ್ವ ಎಂಗ್ ಇವ್ವೆಸ್ ದೊರೆ ರಂಬೋ ಮಹುಗಾಯ ಕಲಾಂಗ ನೋಡುವವ ಮುಮಿನುಂಗೆ ಶೌಕ್ ವೆರಿಕಂ ಆಕರು ಮಟ್ಟ ವಫುತ್ತಿಹತು ಅಬ್ವಾಬುಲ್ ಜನ್ನತಿ ವಲಂ ಯುಗ್ಲಕ್ ಮಿನ್ಹಾ ಬಾಬ್ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ದೊರಕೊಳುತಂ ಹುಳುವವ ಮರ್ಹಬಾ ಕಿಯೆ ಸ್ವರ್ಗಿಯ ಎಂಗ್ ಇವ್ವೆಸ್ ದೊರಕೊಳೆ ರಂಬೋ ಮಹುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಂದು ಕೊರವ್ವ ಅದಿ ಖಾಸಕೋ ವಯುನಾದಿ ಮುನಾದ್ Ramadan mahuge furata marem feshigen Allahuge hadratu nida ivveni gowaleve farataku as gowalani ekalanga alutakunna nida ivveni ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal sharri aqsir Allahu akbar Ramadan mahuge emme furata marege nida Allah subhanahu wa ta'ala galutakunna ya baghiyal khairi aqbil heyo kamuge ahlu werinne e sawaba dharma ummeedu kurami hunne Allahge rahmatan edum verivegen tibe mi hunne Allah subhanahu wa ta'ala fusse ma russe man dahiyati fawa mi hunne ekalange ko fa azab narka minjuam beenu wa min aqbil kurimati lare avasve gannare heyo amal kurmattaka Allahu akbar wa yunadi munad nida ivveni ya baghi sharri aqsir e nubanu dafa mihae fafata kurmuga hadu fanala goswa mihae nuba kantata rawa visna ekankama kurimati la miha aqsiru huttadare matiri ware kadege nuba kan du kollare rambo masatu wajje nuba mihunna tauba umuge fursata kattaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani rambo masfashani ilahi hadartum min mativeri nidaya